Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya u-like ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfers ngikuphathele-ke i-confirmed transfer kwezimnyama i-Orlando Pirates ke ingena njengamanje according to intatheli-ke yaka-SABC uMazola J Molefe uqinisekisa-ke indaba-ke zokuthi i-Orlando Pirates isiqedile ngokusayina-ke umdlali ogijima as i-striker kuyona-ke i-Richards Bay FC. uYanela Mbuthuma usengumdlali-ke we-Orlando Pirates. Beke kwabikwa ukuthi-ke i-Richards Bay FC ngathi-ke isivele yamuthi fahla nge-contract ka-5 years, nokho-ke izinto esezishintshile okuvelayo kuthiwa-ke Orlando Pirates isiqedile ngokusayina-ke uYanela Mbuthuma from i-Richards Bay FC. Ungumdlali wesibili-ke ukuthi-ke Orlando Pirates imsayine from i-Richards Bay FC. Simbonile-ke noNkosikhona Ndaba oyi-defender ejoyina-ke zona ezimnyama, okusho ukuthi next season laba badlali bazogijima kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo. Nis